Nangag ko di istorya maipanggap ka DJ may isa nga ama nga napan nag-grocery. Ket ada baby na kakabsat, batit. Batit pa lang at a baby nga rod. So, idurduron na, what do you call that? Stroller? Idurduron na di stroller, agiri-iriyak di ubing. Nakapigpigsat pa nagiri-iriyak na. Permi nga, hanamapagsardeng. Kat kung kuna dito itatang idurduron nga mapan jay sumrek di grocery ko na calm down George ko na agtalna ka George hanggang agpukpukaw hanggang agiriyak George agtalna ka tatang kakapsat adamang sisiim nga mesa nga nanang kat kuna ti panunot na anya nagano sundeto nga ama kuna kakapsat kat idi sumrekan ijayanta grocery ijayanta ridaw kat napan in-stop deto nga nanang kat kunana, sir, kunana, apresyarek man di kinaanos mo, tauri kasunod pa nagpukpukaw ni George, kat hangkapulos nga agiriya kunog, pukaw kunana, kat kunana, ma'am, kunana, I am George. Kaya nangasawan, bumtakan kakabsat, ngam kung kunana, calm down George, agtal na ka George, agan-anos ka George. Isugayam ti George kakabsat. Hanga di baby. Oh, the difficulty of raising a child. Narigat ti agpatanor ti ubing kakabsat. Isu nga kada kayo nga awampay na asawaan na, agpampanunot kay nga nalaing. Tahan na basta-basta iti agputot, nalakat agputot, ngem narigat iti agpadakkel ken agpatanor iti ubing. Ngem numan pa iti kasta, iti Osana Bible Baptist Church, kat inkararag mi, kan pinanggap mi, ngagkaroon tayo ti kastoy nga event, nga ti sentro, ti topic tayo kat pamilya. Apay nga pagsasaritaan tayo ti pamilya ita kakabsat. Because, you know what, there are 3 institutions that God had ordained. The first is family. The second is the government. And the third is the church. Digito nga talo kat vital nga ingredient iti panakapreserba ken panagsayaat iti sosyudad. You are a member of a family, no nasayaat nga pamilya, nasayaat nga gobyerno, ken nasayaat nga kagimungan, dakkel iti namnama iti masakbayan kadagiti agtutubo. If our children and our youth belong to a godly family, to a righteous government, and to a God-centered church, then I could say that we have hope for our country. Today, we will not discuss about the government or the church. We will discuss about the family. On this special day, we will focus our attention to the first institution nga pinangay ti Apo iso daytoy family. There was a historian and a good psychologist. He had been a historian for many years. Kat adalan na kakabsat, inadal na ti 80 nga sibilisasyon. Inobserbar na ti rise and fall ti gobyerno, kasano nga rumangay ken bumagsak iti maysa nga sibilisasyon, wano henerasyon. And John Unwin came to this conclusion, kat kuna nga kasta, when family values decline, nohaan nga strong ti panang-stress ti naganak iti value ken character, when families break down or fall apart, civilization breaks down. Therefore, ti pag-asa, ti irarangay, ti maysa komunidad, ken ti maysa nga pagilian, ti puon gapo ken pramot ken pangrogyanan, awan sabali no hangay ti pamilya. The hope of our country will not primarily be found in the White House, in the Malacanang, in the House of Senate, or in the House of the Representatives. Importante digitoy gaputa, they are vital branches of government. But the hope of our country begins in our houses. Mamati kayo kakabsat.
Gaputa ti paggapuan, dagiti mamayor, paggapuan ti gobernador, paggapuan ti congressman, napatanor dati unag ti pagtaengan. So, no, tutukan tayo, kat pasayaatan tayo ti unag ti pagtaengan, malesen, noong kiti mapukaw, ti kriminalidad, iti society tayo. I believe even our PNP personnel would agree with me that education begins at the home. The cause of many crimes and problems and chaos going on around, there is only one reason, nang rugi ijay pamilya. It's either it comes from a poor or bad example, or it comes from simple negligence. Iso nga kakabsat, itang bigat, ti Hosanna Bible Baptist Church, patyan na, ti importansya iti pamilya. The family is the basic unit of our society. Kung natin may isa nga pastor, we are a homeless generation. Adamat balbalay tayo, ngam kaslawan makuna nga pamilya tayon. Nagpipintas ti balbalay tayo, di aircon, dagiti kwarto, kudson, dagiti pagturugan, kompletot alikaman appliance, fixtures, can furnitures, but it seems there is no home. Kaslawan makunan nga pamilya. We are a homeless generation. One magazine article stated, we are fast becoming a homeless race. We are born in hospitals. Dati di pa kayanakan, balay. Sino kada kayo nayanak ti uneg ti balay? Wow, meron pa pala. Karamihan ospital na. Sinong pinanganak kagaya ko sa ospital? O hindi kayo sa tahanan pinanganak. Sa ospital kayo pinanganak. We are born in hospitals, raised in daycares. Most of the time, adagiti daycare center. Taught in schools. Married in churches. We vacation in resorts. We entertain our friends in restaurants. We die in hospitals and are buried via funeral parlors. To most families, home is a dull place that family members resort to for the minimum sleep. Tilang balay kat pagturuganin. It's no longer a home. Wasted meal. Adut masaysayangan nga makan. At apuro mo tan Jollibee, Chowking. Adut masaysayang nga makan, JRF. Am I right? We don't usually eat at home anymore. So at the houses tayo, ngem awanan DJ home nga makuna. Or to wait for the family car before leading out again. Mga kapatid, let us restore the spirit and the essence of being a family in our homes and in our houses. The homes that we do have, that we believe in, are crumbling under the weight of sin and human failures. That we, even ourselves, do not realize, do not notice that we are becoming negligent in building a strong family and home. Hantayon makita, sapay ti kararag ti pusok, makita tayo tang bigat. Kat let us restore the ingredient and the essence of being a family. This morning, I'm going to lay out God's plan for the Christian home. Anak ti plano ti Diyos, iti buangayon na iti pamilya. No ti apo ti arkitekto ken engineer iti pamilya, ta isot makin nakem, isot makin panunot, intuuden ket damagan tay ken kuana, babaen iti sauna, no anya nga talaga ti perspektibo ken plano ti Diyos, iti buinangay na nga pamilya. God's plan is not only the best plan, it's the only plan. Hante kumakunaan nga ti plano ti Diyos ti pamilya kat isut kasayaatan. Haan, isulaeng iti talaga nga plano. Awan alternatibo. Awan sabaling nga opsyon. No addaman alternatibo kan opsyon, they are only human suggestions. God's plan is the only plan that works. Everything else are bound to fail. Amin nga amu tayo kakabsat nga plano ti panangbuang iti pamilya, bareng-bareng amin. Tati Diyos iso ti dapat mangbuangay ti pamilya. Kuna na ti Biblia di Psalms 127 verses 1 to 5, ikabil mo lang di verse, Psalms 127, except the Lord build the house, they labor in vain that build it. Nuhang kanu nga ti apo ti mangbuangay ti pagtaengan,
agbannog to nga bareng-bareng dagijay nga mangpatakder. Except the Lord keep the city, the watchman waketh but in vain. Kakabsat, di tayo nga makita ti duwa nga institusyon. Di institusyon ti pamilya, kan institusyon ti gobyerno. Ti gobyerno, pakairamanan, iti eksekutibo, iti legislative, kan oray ti judiciary, ti function na is to keep the city. To keep the city. To make sure nga awan sumrek nga mangdadael, wano mangigawit ti panagrangay, dagiti pampamilya. That's the duty of the government. And the duty of the family is to build a strong home. We thank God we have our PNP personnels today. We salute you, sir, and we thank you for keeping the safety and peace to make sure that our families can grow strong. What would be like, no awan kumat pulis, digiti pulis tayo, nga mang tame, wano mangikat, mangpuksa ka digiti crimes, how could we build a strong community? Ngam ti punganay na amin, ti Apo. Except the Lord build the house, they labor in vain. Except the Lord keep the city, the watchmen, dagiti agsipot, wano mang gwardya ti pagsayaatan, they only wake but in vain. Isu nga kasapulan tay ti Apo, ti biag tayo, ti pamilya tayo, ken iti pagilian tayo. We all need to know that God's design for a family inside and out, and just follow the plan, and it is called faith. Katnuhan tayo nga patpatyen, kanipangag, kanuhan tayo kakabsat nga indengan, iti timag ti Apo, ti pagayatan iti Apo, and we begin to mock God. I want you to know that God is not mocked. It will be your weeping and wailing and broken. Your world falls apart because you thought you know better than God. None of us know better than God. Isu nga amin tayo kakabsat, dumngeg iti sao iti Apo. Listen to what God has to say about the family. Don't be afraid or discouraged. If your family is going through struggles right now, I do not mean to crush anyone here. Let the words of this book, the Bible, be an encouragement to us. Kat kuna tayo, thank you Lord, tanangagak di nga message, adanamnama kat ikan naktibigsa, and I will rally a cry for you to get back to the narrow way. Mabalingahan nga isut komportable, mabalingahan nga isut nalaka, nga isut kombinyente nga dalan ken wagas, ngam isut wagas iti Apo, surutan tayo kat masarakan tayo ti biag. Tako na ti Biblia na lawa ti dalan, kat adu ti makasurot, tanalaka, kombinyente, sut popular, isut ti trend, ngay magturong gayam ti pakadadaulan. Let's follow Jesus' way. Kaya't kung ano kiban ti Biblia kakabsat, iti Ephesians chapter number 5, may panggap iti panagasawa. Sino ti adda asawa na? Sino ti plano na iti agasawa? Sino't awang plano na nga agasawa? Okay lang. Okay? Di kita'y padak nga naasawaan, dinggan nyo ti kuna ti Epeso, Kapitulo 5. Deto iti plano ti Diyos, kadagiti agasawa. Irugi tayo di versikulo 25. Kuna na ti 25, lalaki, ayaten yo dagiti asawa yo. Love your wives. Ay, kuna na love your wives, plurals. Wives, adugayam dapat ti wives ko. Haan, lalaki kuna na. Husbands. Love your own wife, even as Christ also loved the church and gave himself for it. Be loyal to only one wife. Hana maka-amen, nagiti lalaki, babae mo ti agim amen. Be loyal to your wife. It should be OAO, one and only, and not one amongst others. Kuna niti 26, that he might sanctify and cleanse it with the washing. Amo yun, no apeng ako na ti Apo, anat bilin ti Apo ti asawa lalaki, love your wife. Do you know why? Because amo ti Apo, daytoy ti greatest struggle ti lalaki. The greatest struggle of a husband is to love his wife.
Kuna naman kakabsat ti 28, so ought men to love their wives as their own bodies. Ibilang mo amom ti dapat prinsipyo ti panunot mo, padak nga husband. Kunatay kuma, my wife is the flesh of my flesh and the bones of my bones. Iso nga no operaan dani, bakit mo kunam? Siyak ti masaktan, bakit? Tas ikatilasag ti lasag ko, tulang ti tulang ko. Paunay kan kakabsat dayta. Agis-isam kailang husband sa. Ag-amen kayo mo ta kakabsat. Tako na ti Biblia, so ought men to love their wives as their own bodies. He that loveth his wife, loveth himself. Sabi nila, a happy wife, a happy life. That's the secret there. Tapos ko na dito yung kakabsat. Abay pastor, awam mo ti para ti misis. Agat-agat trust tayo, 24. Hindi, 24. Kuna na, irugitay man pela, Jekwa. Inak man basaan, DJ. 22. Kabil, deta na yung kakabsat. Husbands, basaan tayo mga napigsa. Ready, go! Balbalik sa inyo, ba't ka na ibaga kapsat? Isulat ka nito yung mga ibagat asawa yun ta, deta. Hanyo may ibagat si balay, deta. Wala, basaan nyo nga napigsan. Ready, go! Deta amat kakapsat ti pamalagad ti Apo, asawa babae, pasakop kayo, paiturong kayo, paidalan kayo, paiturayan kayo, kadagiti asawa yu alalaki. Own husband. To your own husband, not the husband of your neighbor. Not the husband of your colleague, not the husband of your friend, your own husband. Amen? That's the plan of God. Katat nga bigat kakabsat, I will not discuss much about husband and wife relationship. Sa bali deta nga seminar, di adalan tayo ita kakabsat, kat maipanggap ti parent and child relationship. Gaputa, alahan unay nga pagbalinan tayo nga issue ti panagasawa. Ti talaga importante ita, deti panakapatanor dagiti anak tayo. Amuyo isuda ti sumukat kada tayo. Isudan to ti agbalin nga leaderes amma ken inna ti masangsangwanan nga aldaw. Amen? I want you to know that God loves the family. Ay ayatan ti Apo dagiti pamilya tayo kakabsat. God created us all to be a part of a family and not to be a family apart. Remember that whatever God loves, anya mga inayat ni Apo Diyos, Satan hates. Iso nga din ganyo kakabsat. The number one nga attack or target or aim or mission ni Satanas ket wagga-waggaan na nga dadailen iti pamilya. Mabalin nga may sakay nga pamilya ng pukawon na jay anag iti pamilya. You may have a house, you may be complete, but there is lack of being a home where children no longer feel it is a home that they can call their own. Satan hates it. That is why it is hard having a godly home. Isu nga narigat, ti pagdarigat ti mangbuangay tinadyosan nga pamilya, taada kalaban tayo. Ada kabusor tayo. Ada mangigawid, ada ti komunidad, society, ada iti lubong, ada impluensya, nga mangdadael, kakabsat iti pamilya. Isu nga, hanggang nalaka nga buangayan iti pamilya. So kakayat na nga sawan, amin tayo nga amakan in iti dating nga bigat. We must come to God and say, Lord, nuhang nga sika, nuhan na kam nga tulungan, hami kabailan, nga patanuran dagitoy nga anak mi. Amen! Without God, without you, Lord, we cannot raise, we cannot train, and we cannot raise a good breed of citizens and believers of Jesus Christ. Ngam uray na rigat, believe me, it is worth it. Uray adati bayadam nga presyo, uray adut masakripisyo. Uray masakripisyo no daduma ti personal mo, masakripisyo no daduma iti daduma nga tattao, ngam no tinutukan tayo digiti anak tayo, I'm telling you, it is worth it. Because our children are very precious.
Kung ano ti Biblia, they are a heritage. Impatawid ti Apo, dagiti anak tayo. They are a God-given gift to us. And we should treasure and cherish our children. Uray adot masakripisyom ti panang patanor ti anak mo, ibagagken ka, hangkan tungag babawi, nga inaramid mo ti apagiso, nga panang patanor dagiti anak. Kumapkapso ti amen. No kumapkapso ti amen nyo, ibay-bayag ko ti preaching ko. Rikitan nyo. So, ag-amen kayo, tapno ano yung matidog. Kung na siguro ti daduma, tsak ag-amen kasi maganasak agdingeg. Intayo man si Ephesians chapter 6, 1-4. Ephesians 6, daytoy kakabsat, iti instruction ni Apo Diyos, maipapan, iti relasyon, iti naganak, ken kastamot, iti anak. Kung na chapter 6, verse number 1, Ephesians chapter number 6, basahan tayo amin, children, obey your parents in the Lord, for this is right. 2, honor thy father and mother, which is the first commandment with promise. 3, that it may be well with thee, and thou mayest live long on the earth. And 4, and ye fathers, provoke not your children to wrath, but bring them up in the nurture and admonition of the Lord. What a blessing. Gudwaek, daytoy inak ilawlawag kada kayo nga instruction ni Apo tayo, kada tayo. Intay ngo umuna iti parte ken paset dagiti padak nga naganak. The parents' responsibility, how to love your children. Ay ayatan nyo man lang dagiti anak tayo. Uray na suweng dano daduma, natanggan ti ulo, nabaliwag-wag. Amen? Ay ayatan tayo mo lang, dagiti anak tayo, kakabsat? Okay? Now, digito'y kakabsat, kataan nga suggestion. Digito'y kat saan nga preference mo no opinion. Digito'y kat talaga inted ti Apo nga materyales. Iso ti dapat usarem. Digito'y ti inted ti Apo no kumaadda ka iti sangay, iti kapulisan, isut inted ti gobyerno nga weapon mo. Nga usarem, tapnon ti kasta, maproteheram ti komunidad, mapuksam iti kalaban. Digito'y ti dapat suruten tayo nga guideline, nga dapat kitan tayo kakabsat, nga mapasamak, kada tayo nga naganak in relation kadagiti anak tayo. Again, I repeat, these are not suggestions. They are God's instructions. Tiyo mo na nga responsibilidad tayo nga naganak is number 1, expect obedience. Obedience is not an option to a child. Obedience is a must. Expect obedience. Ti ka-important yan, nga isuro tayo kadigiti anak tayo. Kang runaan, umuna, nga dapat maisuro tayo kadigiti anak tayo, kat iso ti panagtulnog. Hanyo itay tayag ti imayo, nga maibagayo kadita, nga digiti anak tayo, obedient na kada tayo. Amo tayo nga no ti anak, saan nga obedient? The law and the instruction of God is being violated. And when you begin to violate, kasla ko ma-DJ, may isang patakder, kuna di engineer 20 mm, impilit ni Foreman Nestor ti 10 mm, urayam ti gingginad, marpuog tabalay mo. No, ti may isang anak, di na sinurot instruction ako na children, obey your parents, mabaling nga makitam nga agbanag pelang, ngam urayam, ag-collapse day nga tao. As a consequence of violating the instruction of God. Ano ti essence ti obedience? Ti panagtulnog ket kastoy kuma ti may picture ti pagtaengan tayo. They should obey your calm voice. Han kuma nga sa dalagtulnog, no agbugkaw tayon. Hello? Anak, hanyo kumaurayan nga agbugkaw kami, sakbay kayo nga agtulnog. Ti husto nga obedience ket uray nakalma pela di boses ni nanang agtulnog kan. Parents, no mabasit pelang digiti anak tayo, istoryayo ni Samuel di Bible. Amom di istorya ni Samuel, anak ko, nagyan kini priest Eli. Ket idi inayaban na Samuel, ni Apo Diyos gayam di agay ayab.
Samuel, kuna niya po Diyos, bimbaringkwas ni Samuel, kat napankin ni priest Eli, daras-daras. One word is enough. Kadigito'y kakabsat, ladingitan tayo, ngam gapo iti cellphone kakabsat, damin sa nga pulo nga inawagam tinaganan, ni huy, ni hay, di pa'y simbungbat ni anak. Obedience. So anak mapasamak nga rod, iti future, nga sibilisasyon tayo, kan society tayo, no digiti anak tayo, handaan mo ti makungkuna nga authority. They should know you are not making a suggestion. Katamuyo, sino't adaaso na? Do you expect your dog to obey? Hello? Sino't adaaso na? Itag naman ima na. Do you expect your dog to obey? Sino ti adda pusa na? Do you expect your cat to obey? Hello? Sino ti adda anak na? Itag na ima na. Do you expect your children to obey? All the more. So ako namnukwan di anak mo, anak ko na imbag pa'y di animal, tamo na tumulnog, tulnog kanyak, sika anak ko tao ka. Obedience. Hanasinsinan dito kakabsat. Once nga nakita tayo nga mangrugin nga agsuwang tumangken ulo sumangdo ti may nga anaken. Apo agkararagkan. Apo bongpong tilem apo. What is obedience? Speak firmly and don't back down. You are the parent, not them. Sika tinaganak hanga isuda. So, your first job is to teach them to do what you say and when you say it. Amuyo pa'y ti maysa nga mangdadaal ti panang isurot obedience, kat titulbag tapnon ti anak, alistong agtulnog, never count. Maysa pelang, bautang mo no, hana nagtulnogan kakapsat, hamo ipaminduan. Because obedience should be right away, never count. Kasi tayo, di ba? Sino ka dakiti man nagbilang? Dua, mamitlo, rikitam. Talo, yan na, dito pamitlo uri kitam. Never count. Nagrigat mo't pastor, never give up. Never give up. Never give up. On our own, it's impossible. But with God's help, nothing is impossible. Expect obedience. Kararag kakatagawin ako ng Lord, I expect that my children will obey me. Number 2, command with a God-given authority. Agtakder tayo on the basis nga iti posisyon tayo inted ti Diyos. Listen, parents, ti Apo Diyos tinangted ti posisyon tayo nga naganak. Nga binutusan ti anak. Did your children vote you to become their parent? No. So they have no right to remove you as their parent. In the Philippines, in a democratic world, where people vote for their president, the people have the right nga mangikat ti presidente da. Kasi democratic. Sino kada kayo, dagiti anak na isudat nagbubutos kat kunada, sikat tatang nagbubutosan mi, sikat nanang. No handang kanto kayatan, hanto sikat tatang ken nanang min. Anybody? Is your home democratic? No. It's parent-led. Therefore, no hanggayam nga digiti anak tayot nang ibutos kada tayo, ti Diyos ti nang isaad kada tayo, akmen tayo day nga posisyon, nga dan panagbuteng ti Diyos. Kat ipakita tayo kadigiti anak tayo, nga anak ko, hamo nga ibay-violate tinaganak mo, tagbuteng ka kuma ti Diyos, tayo isot nang isaad kada kami nga naganak mo. Inted na kam tiapo nga mang proteher kada kayo. Inted na kam itiapo nga mang nurture kada kayo. Inted na kam tiapo nga mangiwanwan kada kayo. Hanyo patpadasan nga balusing singan tinaganak yo. Gapot at ti Diyos dapat ti kabuteng yo nga nangisaad kada kami nga naganak yo. Command with a God-given authority. Don't soft step around when instructing. Proverbs 29 verse 15. Proverbs 29, the rod, anat rod? Ha? Landok ko na, rod, baot.
The rod and reproof give wisdom. Anakanot mamagsirib ti may nga ubing. Dua, baot ken panangtinggar. Halang puro baot, masapol nga kasarita. But a child left to himself, bayam ta ubing ti sarili na, and he will bring his mother to shame. Makita tayo no ka, di kiti anak tayon, ubing dapay kat makita mong kut kunam apo, mangibabay ang kantong anak ko. Isong anak aramidam, o sa remon ni rad kini reproof, a combination, dito ti makuna nga combo meal anak ko. At tugo katapakan ng kat combo meal, rad and reproof. San nabal, amoy ubing kami, padasak piti na babaot dito sa ango, kitkitan ti karuba, nagbain ng kakabsat. Ngam isot mamagtino. You know? Hindi pwedeng magkamali ang Bible. Basahin nga natin uli. Hindi pwedeng magkamali ang Bible. Rod and reproof give wisdom. You want your child to become wise? Rod and reproof. Speak with authority in your home. Because if you don't, your children will speak with their own authority. Show who is in charge. Kat ko na tayo, we are in charge. Number 3, correct and chasten all disobedience. Amoy dito yung kakabsat nga responsibility. It applies to all children, but most especially kadigitay 10-year-old below ti anak na. Correct and chasten all disobedience. Amoy dito panang korehir kan panagbaot, panang tinggar ti anak. This is a very neglected job. Mabaybay antay dito yung trabaho tayo nga naganak. Did you know that God chastens His children? Why? He loves us. Ada nakita nga survey, ti kanumay sang ubing ngahan nga nababaot, wano hanga naung ungtan, hanga kinorkorher ti naganak na, dumakkel kakabsat nga awang kingkwana di jay self-esteem. Kasi hana nakita ti ayat ti naganak, babaen iti panangi, gagaken panangi kanawa kadakwada nga anak. Parents are commanded to be proactive in guiding their children. Tira son ti proactive, makita mo no dayjay nga attitude na pangiturungan na kingkwana. Makita mo no dayjay nga ugali nga rumswa, pangiturungan na kadeta nga anak. Dati nga naganak, hanlaeng nga dati ko na nga intuition tayo at dapay discernment tayo. Inikan na tayo ti apo dahi takat usaran tayo dahi nga discernment. Nga makita mon, maamiris mon, nga dayjay tumaod nga ugali di ubing sa balit pangipanan na kingkwanan. Kat kunam apo, tulungan na kat anak ko sakbay, nga deta nga ugalim, dumakkel kadagbalin na Sara, kadagbalin nga natangkentel-tel mo, pungtailan tanan ako. Let us remove the evil inside you. Correct and chasten. Number 4, teach your children. Deta instruction ti apo, teach. Amoy ito word nga teach. Kunanan eh, teach, ikatam JT. It's. Surom tong kalmay sa dagiti anak. Bring them up means they are low. Tiyan na sa undo ko na ti Biblia, bring them up. Ano bring them up? At dadapela jay baba. Do you see that point? Digiti anak tayo, they are still in a low situation. Probably low self-esteem, low in character, low in wisdom, they're still there. So we bring them up. Kat anak kakabsat ti dapat nga ipatanor ti kadakwada, isuro ti kadakwada, first about God. God first. Because dito pa nagbutan kan apo Diyos kakabsat, once nga si magupsep, kat nagbalin nga sistema ti biyag ti maysa nga tao. Uray, detang ubing, kat bukbukod ng tibiyag na, maiturong kaputa ti Diyos, ada pa nagbutang ti Diyos kingkwanan. Teach them about right and wrong way. There is such thing as right and wrong. Hello? Teach them about character and integrity and honesty and dependability. Upat. Basaan tayo man? Ano DJ umuna? Character. Parents, kahit kung ma-realize tayo, maamok nga muyo dito. But I want to remind you, character is more important than money. Character is more important than cell phone. Character is more important than any material thing.
character matters most. May kadwa, integrity. Integrity is a wholeness of character. Nga gapo ka di kito'y kakabsat nga core values ti may isang ubing. Did you know that character and integrity, no business ko magat is called a core value. The core value kakabsat isut manglapad ka di jay ubing nga agaramit ti sana naimbag. Therefore, character and integrity will preserve that man. Isut preserving agent ti tao deta character kakabsat. Because the lack of character, which means nga no, awang king ka digitoy nga conviction, prinsipyo, awang king ka digitoy nga core value, anat pagibasaran nanto ti desisyon na ti masangwanan nga aldaw. Desisyon ti panag-asawa, desisyon ti panagtrabaho, desisyon ti panagpili, desisyon ti aming nga desisyon na no awan ti surusurutan na nga roadmap, uno guideline, uno perspective. He will be left, others making decision just for him. It's character that preserves the man. About real love and real values. Suro tayo kadigiti anak tayo ti husto nga panagayat. Babaan ti panangipakita tayo kadakwada ti panagayat. And real values. The word is dependability kunana itay. Maasahan. No kunam anak ko to nagawidak, nakaisaan kantunan. Ne anak ko, pakiaywan mo, deta kabsat mo Sino kada kayo? Mabalin nang ipaaywan, jay na udi, jay kabsat, jay anak na. Amen ba? Awang mo itong kabsat. Amo no, dapat pa namin kagin ni Mrs. Kunami kini Catherine. Catherine, kitam taading mo Confident kami kakabsat. Talaga nga sipsiputan na lataan mo ng aywanan. Kaslam Miriam kini Joseph. Joseph ba? Kaslam Miriam kini Moses. Let's teach our children to be dependable. Amoy ti may isa nga pakakitan ti dependability, ti may isa nga ubing, the observance of time. Isungahan nyo iruwam, di kiti anak yung nga maladaw nga umay makigimong. Tano ti tao kanayon nga malate, hamo maasahan. Narigat nga asahan ti tao nga kanayon na malate. Awang maka-amen. Don't train your children nga okay lang ti malate, especially the church. At the lesson ko kakabsat nga may isa nga seminar about punctuality. About tardiness. Importante yan. Amen. Number 5, treasure their father and their mother. Suro tayo, di kiti anak tayo nga ipatagda, ingungutan da, hanga pungutan da, ingungutan da, dagiti amma kan inna. Children, I want you to know, my fellow children, we only have one chance to actually show how much we cherish our parents. They are not perfect, especially when they're growing old. No lumanlakay, bumabakutan, dagiti naganak. So we have to treasure our parents. Treasure means you see their value. Nakitam ti value dagan ka, that you are not there without them. That you are not where you are not who you are, if not because of them, nga inted iti apo. You know what I always teach my children? Is to value their mom. I tell Kirk, makitak lang asong basong batam ni mami, pagdaraag tangiwat mo. Don't you know, no kasanot patag ni mamim kan ka? I show it to him. Nagrigat na kang insikog. At nakadaktakil ni Kirk kakabsat. Kaya no, nagrigat na kang impas ngay, pinatanor da ka, hanggo kahit ngasong basong batam ni mamim. What you see in me, do. Kaya alam nyo, itong anak, lalong-lalo yan si Kiyon, mga kapatid, kikisan na ni mami na, muging, pati ima, saka, kikisan na kakabsat. Apay, nakita na kong daddy na. I kiss my wife very often. Very often, as in very often. I want my kids to catch me doing what is right.
especially to their mom. I want them to treasure their mom, and I want them to treasure their dad. Number 6 is spend time with your children. Tekunakon kakabsat. Kasla nagrigat nga panunutan no kasanong ikantay tiyempo ti anak tayo tanagado nga atensyon, ado nga pressure, ado ti mang demand, iti oras tayo ngam laglagi po nyo. It's worth it. Ada ka no may isang ubing. Kunanagan tatang na. Dad, Amerika detoy. Mano ba ti sweldom ti kada oras? How much are you earning per hour? And the father said, $50, anak. Bakit? Sabi niyang ganyan. Nothing. After 1 week, medyo ubing. Kunana, Dad, here is $25. Can I have 30 minutes of your time? Bayadak ta 30 minutes mo, tatang kunana. Poona, it's heartbreaking. I know that many of us are busy and it is almost impossible to spend time with our children, but they need our quality time. It's not about the quantity of time, it's the quality of time. Na kailangan nagbalmalim nga kadwam ta anak mo, uri mesa oras lang, ng permi nga namsik det ang oras mo. It's about the quality, not primarily the quantity. Ante urayin nga ko nang digiti anak tayo, nanang, gatangat man ta oras mo. Let's spend time together. Spend time with your children. It takes time to nurture someone. Kasla mula, it takes time nga. Sino kadakiti ada bonsai na? Ada bonsai ng alaga? Hanga bonsai nga tao, bonsai nga mula. If you have a bonsai, you know how much time you need to spend to actually form that plant to become what? A champion, maging champion yan sa mga show. Minsan dita Robinson nakita mo kita bonsai. If you look at it, it looks beautiful. Kat kuna sagmamano kinita. What? 150,000? Ano ko ba 150,000 dita? You know what adds value to that bonsai? It's not just its looks. It's the time spent. Do you know what will add value to our children? It's not their face. It's the time that we spent with them. That time that formed their character. DJ oras nga isut ng muli ti kababalinda. DJ nga gundaway nga ispent mo kat isut ng muli ti husto nga panagpanunot kadakwada. It's not about time with them on the internet all day. It's not about time with them on television. It's not about time with them watching movies. It's spending time with them, talking to them. Kung na Deuteronomy chapter 6, teach them to your children, no nakadaida ka, no nakatugaw ka, no magmagna kayo, kasarsaritan, kat ipaganat-gat mo, use your speech to actually impart and impress to the heart of your children to love God. At the dinner table, iso nga dapat tibiyag, iti unag tipagtaengan kat kitchen kan dining. Na kayo nga home builders, engineers, architects, I hope you agree with me. The life in the house is the kitchen and the dining. Because that is where families will spend most of their time. Spend what? Eating. And while eating, cracking some jokes, kumusta anak ko, the life of the house is the kitchen and the dining. Kaya, yung bishop residence dyan sa Barangay 7, maganda dapat ang kitchen at dining na engineer. Yung kahit maghapon, nandun, okay lang. Number 7, don't crush your kids. Don't crush your kids. Hantayo nga paayan, upayan. Hantayo nga punjen, tirik na kan panunot, dagiti anak tayo. Nagrigat ti mang sindi. Nangrigat ti mang motivate, nangrigat ti ag-inspire ti anak, tas mapundi kakabsat jirik na nagrigat nga bangunan di nga rik na ti ubing. Ephesians 6:4, it says, children, parents, provoke not your children to wrath. Hamo nga pagpungtutan. Hana kahit nasawangan o binaot mo, babautan ng tapno nagpungtot, but it means, don't let our inconsistencies create doubts and confusion in their mind that
they don't know what is right and wrong. Kat madi, agpungtot dirik na dagaputa, di da maawatan ng isudan iti makonfusion ti panagbiag. Don't crush your kids. Isungati ko na ako, nagrigat kakabsat timang patanor, gaputa masapol gayam nga datay nga naganak, consistent tayo ti biag tayo. Faithful tayo ti Apo. Ta di makita da kada tayo. Kat isut manginspirar kadakwada nga para iti Apo, manginspirar nga garamit iti naimbag. Narigat, di ba? But I keep on telling you, it is worth it. The other half, si bibiyag kayo pa ikakabsat. Nalpas tayong tinaganak. I hope parents, you take this at home with you. Amen? Amen ba mga parents? How about the children's responsibility? Sino't anak? Tayag naman ti ima na. Anak, we love you. Amen kayo mo to na parents. Mga anak, mahal namin kayo. Kahit iba ang interpretasyon nyo ng pag-ibig, gusto naming malaman nyo, mahal namin kayo. Okay? Pero bilang mga anak, how to love your parents? Mga anak, mahal nyo ba ang inyong mga magulang? Ay ayatan nyo, layatan nyo. Hello? Ay ayatan nyo, layatan nyo. Ay ayatan nyo lang ni nanang? Do you love your mom? Do you love your dad? Here is God's instruction how to express your love to your parents. Dinggam, it will be for your own good. And it will be for the glory of God. Number 1, obey your parents. Dito iti kagasangan, kakabsat nga meno, obey your parents. This is not a suggestion. Hanako na ti abo king ka, please obey your parents. It's a mandate. It's a command. And God has a reason. Ada reason ti apo. No apay nga, dayta kakabsat inbilin na iti anak. Submission is non-negotiable. You cannot tell God, Lord, pwede ba kitang bigyan ng 1,000? Huwag mo na akong mag-obey ngayon. You cannot bribe God. This concept of submission is the key to a blessed and happy home. Do you agree? Naragsak, kanagbalin, nga na mabendisyon ti pamilya, no adda pa nagsubmitar dagiti anak. No home is happy when anarchy and chaos reigns. Kahit nangasawon dagiti anak kakabsat, kinayan kayat. Amen. We parents are there to set the order in the home. Amom ti kunana ti apo ka DJ may nga king in the Old Testament, set thine house in order. That's what we do. Not only moms set the house in order nga naurnos, but as parents, urnusan tayo ti anak. Set your children in order. Kat anak aramidan iti anak, hanga kinayang kayat. No anyat imbagan ko maninaw ng kantatang nga oras ti isa sangpet, adda ka dapat dayjay. Kat no adda pa nakaladaw mo, with respect, out of respect, inform your parents. Sorry, maladawak basit. Kasanot kabayag na tabasit anak ko? 5 hours. But do you know when you text your parents and inform them that you will be a bit late because you are late in arriving from the time nga nagsasaritaan, that is showing respect to your parents. Apa yan tapagubraan? No kuna ni boss mo, alas 8 to ta meeting, numala daw ka, mo textan ni boss mo? Hello? You respect your boss, you should respect your parents. Kat kunam tatang, sorry maladawak di alas 5 nga tulag tayo subang putak to mga alas 6. Ngamahang ka madanagan, iyawidang ka, tibibing ka. Pangay ayo. Amoy yung kakabsat, kasla nagsimple, nagbabatit nga banbanag, but these ingredients make up a great man. Deta nga training kakabsat, may apply nanto, yan ti sa dinuman ti papapanan na. That's very simple, yeah? And obedience is part of the 10 Commandments. Honor thy father and mother. It is where you got most of the training. It's in obedience.
If you are not honoring your parents, you are falling apart. Guaranteed. Guaranteed, kabsat. Sino man nga anak, nga hanam mo nga padayawan kundra umon tinaganak na, you are falling apart. Mangrugin. You are falling apart. That's guaranteed. Apay, because it's what the Bible says. There is absolutely no way to honor your parents if you are disobeying them. Hamo ba nga ibaga nga raraumam ni nanang kang tatang mo no? Supsupyatam mo't ida with regards to your friends. Because parents, we know who are the right friends for our children. At the instinct tayo no sinot gayem nga mangiranod kan mangiyanod. At the instinct tayo. If you're disobeying them about church, kung nananang mo, anak ko, hindi church no bigat api nagrigat ka nga mariing. Di ba? No kung naninanang mo, anak ko, hindi pasyal, apo alas 4 nakaringkan. Kung naninanang mo, anak ko, hindi church no bigat nagrigat da ka nga riingan. You are not only dishonoring your parents, you're also dishonoring God. Okay? If you're disobedient about doing your homework, your disobedient is staying away from drinks and drugs. You're disobedient in coming in when they say, come in. You're disobeying them when, about telling them what they want to know, where you have been, who you have been with, what you have been doing. Your parents have the right to know. Sinot ka dom, anak ko? Napanan nyo? Anat inobrayo? Mga anak, may karapatan na magulang na malaman yan. Hindi naman sila CCTV Alam nyo ba itong kating kapilya? Naglawlaw ti ado nga CCTV. Isungan kay di baba, agchichismis kayo, mangagda kayo kakabsat. Ti CCTV diti HBBC, ada audio na, baka kala nyo. Kaya ta parking, ada audio na aming nga CCTV ta. Isong ano, chichismis kayo dita, buya, itong kitak man o na pagchichismis. But our parents are not CCTV. They don't know your whereabouts. They know everything. But they have to know. They have to know because they care for you. No ni nanang tatang, tingnan nyo, kids, no kung nang tatang mo, naggapom anak ko, sinut kinadwam, anat inobrayo, haang nga dete, pakialam meron tatang because they care. No ni nanang mo, karateksan ko na, baruk alas 9, awang kamot lang na, jak makaturog. Maturog kay katlatan. Di ba? Usually ganon. Haan anak ko? Because they care. Don't take that for granted. Blessing yon, may nagkikare sa'yo. Kaysa yung wala naman nagte-text because you want to be free. Di kahit ko kati awang mang te-text kanya, anak no kay kayat ko. Delikado ka. Number 2, listen to them. Learn from them. Ninanang kang tatang, adot na surusuro ng tibiyag. Good times, bad times. Success, failures. Adun tinasurusuro ni nanang kang tatang. You learn from them. Listen to them. Quit back talking. Hangad eksasaupe lang kat sung bata mon because that's pride. Keep your mouth shut and just listen to them. Pastor, jak padaarang amin, ogong ut ni nanang, perme. Talagang, grabe, kastamot kinitatang. Listen to them. Number 3, still alive? Sino't mabisinin? Okay, good. Awan mabisin. Children's responsibility. Iulit tayo man dyan number 1. Doon explanation kung saan kat naglilikaw. Alam nyo na the main point. What is your responsibility? How do you love your parents? Number 1? Obey. Number 2? It's good for you. Listen to them. Kahit teenagers na, the more you should listen. Because the older you grow, your parents serve as your consultants. Not your friends, your parents. Isudat number 1 nga pag-umanam. Isudat number 1 na pagpakonsultaam. Ma, what do you think? Pa, anat makunayo. Isudat dapat kakabsat. Uray feeling mo, uray am mo, maantisiparam, nga handa umagri.
Number 2, listen. Number 3, love them, hug them, bless them. Regregalwan nyo mo lang ni nanang kantatang. Ako nag-emenan. Nanang, I have a gift for you. Can you open it in my presence? Hindi katan ni nanang. Ano karagragsak, thank you anak ko. Nag-sweet ka anak ko. Ano dati anak ko? Linukatan na Tide Ultra. Sabon nga paglaba, dagiti muring ko na nang te. But bless them. Amoy, dati ko nakita, life is a chance. I want to chance mo na tayo da. Even if you want to hug them, it's lifeless. Even if you want to bless them, they're lifeless. Hano umubing tinaganak tayo, ya? Lumaklakay bumabagat da. And I know, they have their imperfections as they're growing old. Ado, dagiti tumaod nga makita mga dagiti imperfections sinaganak kas panaglakay panagbagat da. But, would you be where you are today? No hangay di ubing ka nga nakadut imperfection mo inananusan da ka? Nagrigat da ka nga pagtalan, di ibit ka nga ibit, rungaap ka nga rungaap, nagrigat da ka nga pagsardingan. Keep calm, George. Kung kunada lang, di ba? So, dagayam ti George. You see? Let's treasure them. It's about time. Amuyo, listen, children, pag ginawa natin yan, sasabihin ko sa inyo. Yeah. Praise the Lord. Thank you, ma'am, for dinner. Ma, thank you tayo lutom, nagimas. Oh. Our kids, we should teach them. Thank you, ma'am. Duray na abgad. Thank you, ma. Napantay nag-beach ita ah. Kasi dagjibay-bay tayo lutom. Hello? You know, listen. Gratitude is the foundation of greatness. And gratitude starts with simple appreciations. Nga datay nga anak, makita tayo, no kasano tip effort tinaganak kada tayo and appreciate those things. And when you learn to appreciate your parents, your value increases. Ti anak nga na mong appresyarin tinaganak na kakabsat, bumababat presyo na. Ngam ti anak nga muna nga presyarin tinaganak na, ngumat ngatot presyo na. Ngumat ngatot kalidad na. Ngumat ngatot ti kalibre na, sir. Gratitude is the foundation to greatness. Kaya mga katulad kong anak, agawid tayo. Let's begin to appreciate our parents, ha? Ma, thank you, ah. Oh. Saka thank you mo to, dumawat ka, pambira ka naman, no? Wala kang ginawa, kundi kalabit pahingi. Ma! Let's appreciate them. Would you do that? Gagawin ba natin yan? Mamaya po, kung may time tayo, gusto ko ang mga magulang pupunta rito. Pupunta ang mga anak, just, you know, not for a show, but, kasi baka nyo aramidon di balayo eh. Gawin na natin dito. Mamaya, kung hindi, kasi ang dami natin, punta nyo na lang kung nasaan ang magulang nyo. Just kiss them. Ma, thank you ha. That's not the message ni Pastor. Kung hindi natin magagawa, dahil ang dami natin, doon na lang sa sasakyan mamaya. But please do that. Praise them. Hamu ibain ida. Number 5, forgive them. No adaman dagiti kasla mistake, nagkurangan daging ka, pakawanem. Kasi dimtumot amuton si ka. Don't become bitter. You probably had made more mistakes and you probably will do more. Don't become bitter to your parents. Uri ka sa no kakabsat, hang mo kagurgura din naganak mo. Ako nag-amen mo ito nga usat. Amen. And number 6, take care of them. Take care of them. Amuyo tatagabsat, agawid tayo, Family Sunday. I hope, di kito yung adal nga na-share ko kada kayo, timnek da kada tayo. Hamman amin, but you were touched with the message. Sino tinouch ti Apo kakabsat itang abigad? Praise the Lord. Praise the Lord. There was an old man. He called his family for that dinner. Anak, apo ko, come, mga anak, mga apo. He invited them to come. And you know, he was telling them, when I was young, I wanted to change the world.
Amom ti yang nga talagang, di ba? Aglalalo no, nag-graduar ka nga nakalaling ka, I'm ready to change the world. But I found out it's difficult to change the world. So I said to myself, I will change our nation. Ito yung Pilipinas. Agbalinak to nga politiko, I will change our nation. But I found out, it's hard to change our nation. Kat kunak tibagik, okay, if I will not become a world leader or a president, let me become a city mayor. I will change our city. Adot makita nga na naimbag. I will change I will bring transformation. And then he said, I realize it's difficult. And I said, I will be a barangay captain and I will change our community. But then I realized that's too many families to handle. It's difficult. Then I realized I saw my family and I said, if I will change my family, I must first change myself. Change begins in us. Do not expect others to change first. Expect yourself to change first. Kadagawit tayo kumay dagat ko na tayo apo, adu ti rebeng nga mabalbaliwan kanyak. One quotation said, where the world goes, where the family goes, so goes the world. No yan at pagturungan ti pamilya, isumutan ti turungan iti sangalubungan. Brethren, family is the basic unit. Narigat ti mang patanor ti anak, but it is worth it. Let's leave a good legacy to our children.